Ćao svima! Da li vam ovo liči na obično brdo? Da, ali to je zapravo moja tajna baza. Znači ovo mi je terasa. Samo malo smanjim muziku. Počeo sam jezik. Dobro sad. Vidite ovdje imate dugmenu, samo ovdje i otvori vam se, samo popunite ovdje da se vrati. Sada evo mi je spavaća soba, ajde da krenemo od nje. Ovdje vidimo dva kreveta na spratu, onda sam morao ovako da što ne bi onda mogao da spavam ovdje. Imam jedan mali TV, onda dole mi je neki kao živi svet, samo sa životinjama. Dnevni boravak ili ti dnevna soba, ovo sam trebao gore negdje stavim na vez. Evo, imamo televizor. Kante je ovdje ako nešto ne treba, bacite samo tu. Sad biblioteka. Evo vidite to. Sad na ovome možete naprijed stavite maču. Još sam pokušala, ajde probam. Ladno može, evo ga. Haha. Super. Ali ni to mi ne treba mnogo. Onda idemo na terasu. Evo vidite, možemo zalazak sunca da gledamo, sada izlazi mesec. Sad vidite odakle smo mi izašli u stvari, evo ga, ono dugme, ovako. Znači, sad idemo, evo su mi ormari. Pa tamo sad možda spavamo, samo da vam pokažem. Evo ga. I na spratu. Sada ajmo kupati, ovo nisam vam pokazao. Možda se kupate kada kao nekad. Ovdje vam je WC šolja, možete da serete i da pišete i bilo šta. Sad idemo u kuhinju. Vidite da su kao neka dva frižidera, ali ne mogu. Evo vidite. Ovdje ne znam što sam pravio, samo znam da je sudoperan. Inače ništa posebno nije kuće, evo samo je trpezarija, trpezarija je najgora. Vidite kako je. Inače sve sam napravio od stona skoro, vidite, svaki zid je od stona. Da lodim, ne više. I to bi bilo to. Sada ću napraviti još jedan klip sa mojim drugom mapom i to je to.